Susret s kitovima i pingvinima, prekrasni nestvarni krajolici, mijenjaju nam stvarnu sliku ovog negostoljubivog, beskompromisnog kontinenta. Opasne vode u kratkoj povijesti Antarktike uzele su mnoge živote. Fascinantne ledene sante, koje promatramo kroz sigurnost leća, kamera i fotoaparata, ozbiljna su prijetnja za sve koji plove ovim morima. Ovaj brod nije ledolomac. Opasno bi bilo ploviti njime kroz debeli led. Znam mnogo priča o brodovima koji su pokušali proći kroz ledene barijere i potonuli. To je vrlo opasno. Te opasnosti su itekako svjesni svi sudionici tragedije koja se odigrala mjesec dana prije našega dolaska, kada je ovdje potonuo glavni antarktički opskrbni brod MS Explorer. Tijekom plovidbe svojom uobičajenom rutom udario je u ledenu santu. Bili smo u baru, razgovarali, družili se. Najednom čuli smo neobičan zvuk, drukčiji od svih ostalih. Zatim je jedan putnik rekao da mu je kabina poplavljena. Bio je to jedan šaljivdžija, pa mu nismo povjerovali dok nije došao i drugi putnik s istim problemom. Spavao sam kada se oglasio alarm. Njegov me zvuk i probudio. Krenuo sam prema komandnom mostu, a kapetan je preko razglasa objavio da je treća paluba poplavljena. Da budem iskren, ekspedicijsko osoblje i posada mislili smo da je netko zaboravio zatvoriti vodu u kupaonici ili da je puknula cijev. No stanje je bilo puno ozbiljnije od toga. Zbog rupa u trupu od ledene sante, Explorer je zadesila sudbina nesretnog Titanika. Stanje se počelo pogoršavati. Voda je nekako prodirala kroz hermetički zatvorena vrata. Na neki je drugi način ulazila u brod. Možda je postojala još jedna rupa, jer se brod i dalje punio vodom. Svjesni ozbiljnosti tragedije u kojoj su se zatekli, među putnicima je zavladala panika. Da smo im rekli, kao i inače, da se iskrcavamo na obalu, sve bi bilo u redu. Ali kada su čuli da moraju doći do glavne palube jer brod tone, psihički su se raspali. Neke putnike morao sam odjevati jer su bili zaista u šoku. Neki jednostavno prolupaju, ali to je normalno u ovakvim stresnim situacijama. Među 154 osobe, 2-3 prestrašenih nije problem, ali strah se kao bolest brzo širi. Ekspedicijsko osoblje i posada nisu imali vremena za luksuz zvan strah. Brineš se o sigurnosti 50-ak ljudi i ne stigneš misliti na sebe. Nemaš vremena za strah i zbunjenost, oslanjaš se na zdrav razum i daješ sve od sebe. Zbog leda bilo je opasno spustiti čamce za spašavanje u more, ali je kapetan odlučio da ipak napustimo brod. Postalo je doista opasno. Ledeni vjetar puhao je 50 do 60 km na sat i nosio nas prema santama leda. Da smo u njih udarili, čamci bi bili zdrobljeni, a vjerojatno bi netko i stradao. Zato smo se držali dalje od leda. Zbog nestanka struje na brodu nije bilo moguće istovariti sve čamce za spašavanje. Nakon što su zbrinuti putnici, u čamce je trebalo ukrcati i preostalu posadu s broda, koji je svaki tren prijetio da će nestati u kristalno hladnom abisu. Bilo je jako opasno jer smo čamcima morali prići ispod broda koji se nagnuo, pa su sve ljestve i užad visjeli u more. Morali smo biti jako oprezni da se u njih čamcima ne zapletemo. U tom slučaju, da se brod prevrnuo, bili bismo u klopci. Bio sam prilično zabrinut. Nisam se nadao vidjeti sve čamce na mjestu gdje sam ih ostavio. Bojao sam se da su neke smrskale ledene sante, no na sreću svi su bili ondje. Kapetan nas je sve pozvao na okup da formiramo jednu skupinu. Rečeno nam je da moramo ostati u skupini blizu mjesta gdje je brod tonuo, jer je sonda slala SOS signal za spasilačke ekipe. Nakon pola sata pronašao nas je čileanski vojni helikopter. To je bilo odlično. Tada smo znali da smo spašeni jer su kružili iznad nas i izvještavali o našoj poziciji, dokle god su imali goriva. Nakon njihova odlaska ostalo nam je jedino čekati. Nakon nekoliko sati vidjeli smo svjetla. Bio je to brod Endeavour, a svjetla kojima su nas tražili bila su poput zvijezda na horizontu. Ova nesreća na sreću prošla je bez žrtava. Putnici i posada broda zbrinuti su u antarktičkim bazama i kasnije avionom prebačeni u Južnu Ameriku.
Ono što je moglo biti katastrofa, za neke je postalo avantura. Jedan je od putnika rekao, avantura je zapravo katastrofa koja se nije dogodila. Exploreru je malo nedostajalo da se iz avanture ne pretvori u katastrofu. Imali smo sreće. Sreća je i nama itekako potrebna, ali i svim onim ljudima zbog čije avanture ovaj kontinent živi i zbog kojih su ovakvi brodovi neophodni. Pratite nas i u idućoj epizodi Avanture do kraja svijeta, kada ćemo uskim kanalom kroz antarktički led stići na najjužniju točku našega puta. Ondje ćemo upoznati znanstvenike koji u najhladnijem dijelu svijeta žive u šatorima.